yao. Yeah. Ghana entertainment industry, me therefore. Yeah. Enra, around 7 p.m. Ghana time, ho baby. Shatta Wale eba live, ewa TikTok, ebe ye adie bi. Na, me therefore, adia Shatta Wale, etimi be ye no. Ma dwene ho saa besi samre. Me dwene ho a, me ntiase. Se o akwantum o abrochire na opese o sendi sika ko momo number so ewo Ghana anase opese o sendi sika eko bank account bi so ewo Ghana me therefore ma men kan for lemfi emaw de ntia me kan for lemfi emaw nyina ne se o pay money transfer omo exchange rate ewo soro kese pa eye lemfi na ni gisem kra kese ne se wo Europe now we your first transfer with 50 euros amount 20 euros cashback. And our UK, now your first £50 transfer, amount £10 cashback. Or Canada, any Americans, now your $100 first transfer, amount $20 cashback. Nemum, answer na benya cashback no. Mema Renfi say ube use Bonah, BONAH as the referral code. Biemunso se wa America, na ope se o shipping nyoma e free. Washington DC, Maryland, and Virginia. Odiane Box Oak Logistics. Omu ye door-to-door shipping company. Medofo fre Box Oak says ya o fro ma when imra also no mu gina waboboa no omo be box no man kama na omo de akọ Ghana asumdwe mama omo so eni gisem ba akọ eka won say o fro ma ka kire say enam TheBonahShow so na o te omo nka omo so mprempren na omo beche 10% discount. Nia chat woni say o kọ Ghana akodi udwuma bia na sabi udru Ghana abeko Kumasi na udru Kumasi obepe baabi adam asomadwo obepe baabi a ewo 100% security ewo 100% CCTV cameras air condition chese ope baabi adam asomadwo wa obe sorry with my ye waduane live to say de sabi uti ufie papa bi ma fre Pikash Properties and I say call www.pikashproperties.com enra ensem na Ayisha kano Medafuna eni enyan. To me, na enye ma a brand like Stonebwoy. There be. Sabi mpempenswa. Stonebwoy edru no. And some Ayisha kano. Frankly speaking, I was sempeni for bem. Na omone ne transe. Na okana nutu. Na sabi. Empata bi ne wohwa. Enyo ma bia bia because if you asasem bia no aba ye de se kan na atwitwada. Bibie besi bia no sabi nipa na eka. Enunti me contemplate sanyoma we nyina no de mi hu ya ne se Shatta Wale abawura Ayisha modi life nim me therefore me ka se mi hu Shatta Wale post no me yama nheme na me boa mi hu Shatta Wale post no ewo Ayisha modi live na se no me yam sheme and I was like yo sabi babia unua bayi ahetro enunti no me ye smart said no post we me hu se Ayisha pin I was saying me click so na me kohwe say your original Shatta Wale account na because TikTok nipa be brede Shatta Wale din a create account ni bi. Enti lo and behold me say click so me ko check ye no na your Shatta Wale account na 2.4 million plus account no and I was like whoa Wale betima ko to this extent wow any Wale oye nipa me kano crachro say Wale etimi bora Ayisha life nim ebe ka kire Ayisha say Ayisha enough is enough mami ye nyina ye nim ni awafem ebe ya asem no twaso anase calm me down. Shatta Wale said it's okay, I understand your pain Junior mesreo wo de munja me wo sami me pacho Junior munja me na mindi me kama mesremo Mudia munjame na mindi me kama wate mesreo kama we die they sweet me they pay me they sweet me they pain them maje we dey mate ase Wale timi bora Ayisha life mu ebe send some message no ebe to abonte no me se me hu dream o but edioma mienu na misua free sa test na Wale de bre Ayisha during a live video no first one a trese
Shatta Wale on Stonebwoy or Donna Ankasa. I'm telling you before God and man. Ebia abonten and ebia show business and I want who or created that buzz no ne rants no. But naturally Ankasa no. I think say Shatta Wale will love be Edma Stonebwoy. Meaning say kokote for me be attack me say no Wale found fooling there and there and there and there. It's like almost a week now. And Ayisha atema kasa swa. But me who say abonten no obia ateki the risk say or using a brand e dia kame Ayisha down. Ebetima ba say ade ne e koso under G. Sebi Stonebwoy one penny for Stonebwoy wa do for penny for. Ebetima ba say omo ye no under G. E ma kaniem. But kaniemu obi oye A-list artist and say oye A-list celebrity what Ghana. Eko all out ama Stonebwoy no me nyan bi. And unti me who Wale die no. Me therefore I was like, yo, Mr. Charles Niama. Nya ebema. Nya tosu mienu. Shatta Wale post no. And I say Shatta Wale, yeah, Shatta Wale post no. Adia tosu mienu me say who ye ne say Shatta Wale on Ghana entertainment industry no. Edana koma so ankasa. And unti so who say bibi koso na enye na say yenya okamaphobia na on opeso sacrificing ne ho ene ne brand ni ade solve our problem no. And unti ade ba kwama observe about Wale ne say bibia ekoso about Ghana entertainment industry bia no locally no Wale will go all out say be ya enyoma be ye calm. Wale esa hu say utie Ayisha kasani ya Ayisha akoye se stakeholder, Ayisha akoye se investor, Ayisha akoye se godmother, Ayisha akoye se supporter, Ayisha akoye se our love for the industry. And some man na sabi Ayisha timi ye no medofo enye kwa wo. Eya adoma chede ha. Se wo bi na utimi hu obi se oh nipa yi ohia me mo antimi de me resources ta na chi no. Medofo enye joke. And unti Wale hu sa no. E wo se Wale bem na okame Ayisha down. Because the more na Ayisha kasa use the word like ungratefulness no. To amanfo bebre trim. Anu nti no ebetima ba say obi nso wo Ayisha modi honhom ni bia no so no epese ode ne resources support artists bia and say upcoming artists bia medofo onye based on ensem na Ayisha modi ka no. Because say no tie ensem Ayisha modi kan ya medofo nya nkola asem na all ka no. Sika Ayisha modi ebubodin no. Any adoya Ayisha modi ebubodin no medofo say ye no kra muntie ni ye say ye no kra enye joke. Nemom said the nyina enim na asem bia ni nyina so ye mienu utie wo dia na watie enkwa de now no sabi yenti Stonebwoy part Ayisha part and wa bonten anu nti na sabi mi gina Ayisha part ne so e de aka asem no say Stonebwoy ba bonten be ka sabi nsem na Ayisha ka ni nyina nya no kra, which means now no ye be gina mfimfin ye ntimi nyi obia de ni biem. Anu nti mentra me platform yi so enka se nsem na sabi Ayisha ka no meta na chi 100% say ebia Stonebwoy I am grateful to her there be mo de mo sha man for contenter there be mo pese mo chia no na mo manipa looky bias no there be anu nti na me ma no ma ye clear e wa ha no me de sabi minim nia e course between Ayisha and Stonebwoy de nti a me ma trans nyina ne say Wale timi borra Ayisha live so ebe calming it down no eno na ye me fe. Shatta Wale said, it's okay. I understand your pain. Junior, Mesrel. Wo dia munjame wo sami me pacho Junior munjame na mindi me kama mesremo. Wo dia munjame na mindi me kama wate mesrel. Kama we die. They sweet me, they pay me, they sweet me, they pain them maje. Where the matia say? Na mi nua be ma samini. Na makoche samini ababa beto. Hwe,
na Shatta Wale che ni fan car. Now say no, Shatta Wale be che ni fan car, and they just a fan. Abeji baby hey, Shatta Wale tete. Me tina si share media no. Ena me share nipa wa jadie wo media no mu ayem Bonah baso. Ye agicot. Wa boanyum tufo bebre. Ena me say efo jai me breaki Shatta Wale. Me nini nyina ye hyase wo industry ye nim ye ho. Me so minim nkrofo. Ena me fra America. Ena me send ni $8,000 sa time. Edima look sharp. Ena look sharp to car. Ena me chia duty 1,006. Car ne ba ye no. Ena me ko ye car no bibia. Ena me sesa blogger school me tie ne ye de koma agicot. Under bimnation. Eji baby ama kewa mumina na si mumina be hwehwe yen e be frɛ ye diase. So na Stonebwoy 1 Ghana 2 cedi na enkan wo fi se Shatta Wale na me yes ade we nyina ma na munim boys aye ni omonam me dreamline me body no dreamline me body dreamline otumi ko gi show bre Shatta Wale na ye mani ska no afre me hey chale abehye me hu bre be sin ye nkodi na me say ade wo si chale Wale ama me 50 dreamline to me ko gi Shatta Wale sika ebi a Shatta asoma ne say dreamline show we sika kona koje bra no onu say sika ne ye $20,000 onu odi bedu Shatta Wale ni we di mu 3,000 me dunya me no afre me he makoji sika bi o he ne de Wale be kumi o me diska ne mu 3,000 monim niama Wale eyema ne fans whatever I did for mo being native na mo feel say Stonebwoy na yemi o momo boss on chair me 1 Ghana krada 50 pesos kwash on chair me bida inti mema kwasie bia mbetwe ni tim bedidi matem se wo alaye wa ba begina wo ka say Shatta Stone ekofa eyi vida PRO inti na me buefu ana wagimi ana na me wo mo kam kra mentumi ntwa me kana PRO position me de yere na obi a me copy investment ama mu be invest in beam nation no na mu ntumi kra ntwa me ka no na me yama sa be di position of a PRO. I stood as a godmother for artists no mu ye so ungrateful black city asem ye nimpa na ye protect brand na me nua black city aframe you chire Ayisha de na we me sa Ayisha you unim no kre no Ayisha de na we me say black city you don't have a brand na the way a omumu de ye mi say men kama no ntumi sana na me so me de ye black city ka wa no tum enye hwe black wa bra mo be sa Stonebwoy baby ni DJ Jackson me Stonebwoy be na no ka che me so no ntumi nye DJ Jackson mo be sa DJ Jackson just walk away or walk away aden na wo ni nipa ye do obi e walk away into Stonebwoy pa chere say alaye di me ma mi ni twa se me videos na koma na yere me chere mo message na yere de bre me be mo wa na yere si ade na me didi bim fans na atem na me say hey umu ade wo ono be bisa me with all due respect ade na wo didi bim fo na atem na me say hey wo ukunu ma me kra wo wu kra no ye be di na atem kra me de me busuafo e life be to so na nya mi a me ma me te ase enu asem na me ka chere mo inti ni yire hu se meni abra me be so danana ofre me e ka me dan ade na mo ye me sa na mo se me nkama no ntum Stonebwoy me birthday crash so ma wa post me da Shatta Wale ni fan bia o post no won say Stonebwoy fan bi aye video krama no ama wa post woni main page impoda Shatta Wale otwe no wa posti ye numu no kra no but ye be fight ye because we saw something great in him mu bim from mo ba mo betini abedidi matem that is fine it's fine se Shatta di mi maami atem ametimi di acha no because or deserve say so di mi maami atem cause ma onu ama me kame
mina me kokano me kan ba ko enfim me kan me enu enfim me kan me san no say ehye de make bi a kire na numpo no mpanyifo fe etire no o de be ya agro e be apologize e wo agro kwan so nti odi bim say so odi matem na mu na ene mu matwe me maami ato na mu odi na tem no maye modern just because say these days I chose to do Shatta Wale and Shatta Wale and Kimpaluta. Me offense ni into me sell out. But mu nim say because me be kasa ye nti mu kwa mu nim say me ni beam for 3 years. I've been out of Beam Nation for 3 years, motherfuckers, and no nedahan. And one thing, alaye, me wanna make kasa, don't talk to me about streets. Streets, don't me papa mo control streets, the whole streets. Don't talk to me about when me talking about street and I me pemoja ano. Don't talk to me about street because you know nothing about the streets. The streets, you know, na Shatta Wale na no hold the streets. I made the streets love Stonebwoy because of na me donation. Na me unwe aduane 200, 300. Na me ko ye donation. Beam Nation kwala ba akokra ye di moto car otimoto so na car born fan na so akwala me na me ye ne nan ma no me na me ko fa ni fie kurase e de ba tema e be fa private doctor ye twa akwala ye be twa akwala ne nan e be hye nan foforo ewie no na ma boka over 600 million mo bi sa Stonebwoy say na no one Ghana kan wa na kwasia for mi sika ne me nwia o me ba bro chire be titimriwa fo to bin. It will be fear 24 hours. And we Juma me be ye dinner says cano. Now me the support him. Me support his stone out to the sense say me godsons. iPhones ni yamina. Ye to me shop iPhone, me mat to me to iPhone 10 near their coach Stonebwoy. Mumbisa Stonebwoy say, me na me be kon ye, and no we need techno for a deal. Because me na me fight sack or the that day no man be fight sack or the anka you go. Mum be say or J technophone so che me ba kumpo ana. Afi na revenue about 4 frame. Hey, na brand ambassadors mum be che your phone ni bi. Na abas give a frame. Hey, brand ambassador mum be che me phone. And na me far bright of book bags. That time na me nya be man woman chain. And na me ne call bank. And na me ko yi 300 million. And na me ne bright of book bag. Me ba me be post picture.